Uz edukativne flajere i edukativnu igricu pod nazivom Na putu od kuće do škole sa Mišom i Mašom na gradskom šetalištu obeležen je Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Građanima su deljeni flajeri sa nekim osnovnim instrukcijama o rizičnim kanalima komunikacije i rizičnom ponašanju. Najmlađi sugrađani su kroz edukativni poligon odgovarali na opšta pitanja iz bezbednosti, poput koji je broj policije ili šta radimo kada nam neko ponudi slatkiš i tome slično. Ono što je bitno jeste da sprovodimo kao lokalna mreža jednu akciju gde delimo različite flajere i letke kako bi uticali da se poveća svest kod mladih o jednoj veoma bitnoj temi. Ono što je sprovedeno na državnom nivou jeste da je tokom 2026. godine usvojen zakon o trgovini ljudima, što nas svrstava u jednu od retkih zemalja i vodećih na polju Zapadnog Balkana, koji smo usvojili poseban zakon o temi trgovine ljudima. Do sada je ona bila regulisana prema članu 388 krivičnog zakonika, a sada imamo jedan poseban dokument. Važno je da znamo da na lokalu imamo institucije koje se ozbiljno bave ovom temom i da mladi znaju da imaju kome da prijave problem ukoliko do njega dođe. Ono što je bitno za naš grad jeste da u poslednjih par godina nemamo ni jedan slučaj trgovine ljudima. Pod trgovinom ljudima ne mislimo samo na klasičnu trgovinu ljudima, nego i na radnu eksploataciju, seksualnu eksploataciju, prinudan rad, prosjačenje. U akciju je bio uključen i veliki broj volontera i dece koji su delili flajere prolaznicima, a dečica su učestvovala u edukativnoj igrici. Postoje radionice koje su prilagođene svim uzrastim grupama, možemo da ih radimo sa svima, tako da sa decom od 1. do 4. razreda imamo radionice koje su njima prilagođene, rečnik koji oni razumeju, također radimo sa starim osnovcima, radionice sa studentima na fakultetima, da kažemo, koje su ozbiljnije, koje imaju ozbiljnu problematiku. Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležava se 30. jula. Ovaj dan ustanovljen je rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u novembru 2013. U rezoluciji je istaknuto da je obeležavanje ovog dana neophodno zbog podizanja svesti o trgovini ljudima u globalnoj javnosti.